ngicela ukuba ngithumele umlayezo kulaba abalokhu bekhomba mina noma ngithi isihlalo ngomunwe ukuthi ngicela ukuthi behlukane nalento abayenzayo ngoba uma bengahlukani nayo imbi lento abayenzayo imbi kakhulu. Uma bengahlukani nayo lesi sihlalo akusona esami, esamakhosi amadala. Amakhosi ayobhekana nabo. Angihlezi la esihlalweni ngokuthanda kwami mina ngoba mhlampe khona wangivotela noma mhlampe khona wayengithanda. Ngiyazi ukuthi laba abaphikisayo basakhuluma indaba zokuthi bona basazokhetha ababathandayo. Akuhambe umathandana indaba yomathandana esihlalweni. Isihlalo, umuntu wesihlalo, umnikazi wesihlalo uyazalwa. Hello Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. It seems like kuyatrenda lamalanga King Misizulu, and message lela ikhuluma ngola siyaqoqa ukuthi ibhekise ku Max Makhanya lo ahlala abdencelela sonde sakhe lapha kuma social media platforms including TikTok. So yasho nje ukuthi it's just a warning labantu labentalo ukuthi la hleli khona yena uhleli ngoba vele kufanele ahlala hayi ngoba votelo ukuthi ahlale. So hayi lamalanga shame yatrenda Misizulu njengoba abantu abaningi bahlekisa ngaye ngemva kokuthi uMax Makhanya adicelele isithunde sakhe phansi lokakhuluma indulo eTV ngaye athi akufanele ahlale esihlalweni. Hey kuningi guys, but anyway ngicela usubscribe mina nawe sidobona next time. Goodbye.